Guku ni thibitari-ini munini wa Kimandi mwena wa Ndaka-ini Gatanga, kuria Aikari mwena uyu mareheirwo urigitani utari na marehi ni ruhonge rwa KTDA Foundation. Namba nene ya arwaru aria meyumirite kumatha urigiti ni kionereria kia ati thibitari uyu wa Kimandi ndukoretwo na motungata makinyaniru guku magitugeria urigitani uyu utari marehi wa KTDA Foundation. Services iria turamahe imwe ni guka kumathondeka iria niria twitaga curative services, magathondekwo na makaheo ndawa. Ni rora kinya atumia aria mari miaka-ini bado ya uciari, miaka ya 14 to 49 years iria twitaga years of reproductive health, aria turahota kumahe motungata ma gwika cervical cancer screening. Kuringana na murugamiriri wa manathi gicigo-ini gia Gatanga Doris Mobi ni ati mamwe ma morigitani mararigita arwaru ni mirimu ya mirire, guthurima kansa ya njira ya uciari, gutheca njanjo ya COVID-19 na mirimu ya pneumonia, kuona matuura ma mwena uyu makoragwo magumirwo ni heho nyingi. Ni turi na service ya COVID-19, ni tui wega muno njanjo ya COVID no iraheanwo, koguo ni turariria andu aitu na no turamatheca na twina njanjo icio na ni turamahe. Ni turaheana utungata ungi bado wa kwariria andu uhoro wigie mirire, koguo twina nutritional services iria turahe andu. Murugamiriri wa KTDA Foundation emikorora atariirie ati ni mahotete gutabania motungata 20 gicigo-ini iria ikoragio macani na makarigita arwaru 20,000, akiuga muoroto wao ni gutigirira arimi a macani mari na ugima mwega wa mwiri. Na tumeweza kufanya more than 20 medical camps, and also we have also seen more than 20,000 farmers in our KTDA managed factory catchment populations. Na tunafanya hivi hasa kwa wakulima wetu because as you have recorded and as you have seen, our farmers wako ile umri ambao magonjwa kama magonjwa yasiyoambukiza ni NCDs, kisukari na pressure inawasumbua sana. Kumwira mukae kaingi muno tondu guku gwitu ni kuona na mwingi muno ni kuraihu muno na utioneka ngari. Aikari ya Kimandi ni morite thirikari ya Murang'a rungu rwa gavana Irungu Kang'ata kumagacirithiria motungata thibitari-ini wao munini wa Kimandi, amu macungagiririo guthii kilomita nyingi mwena wa Kirwara kana Thika gwetha motungata. Sedi na ni ndathondekwo na ndaheo ndawa ciothe na ni ndakena na ndera Ngai ni wega. Mathibitari ringi facilities na ni gukena ni tondu wa Mr. Irungu Kang'ata ni atwira ni guthondeka mathibitari maitu, tondu ukiona problem iria ciekuo ringi mundu ni athi thibitari ni aga ndawa. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.